ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи баракотуҳ. Дирӯз ман як навъро бо забони русӣ дар саҳифаам гузоштам, дар канали ютубиам ва инчунин дар тикток. Баъзе нафарон навистанд ки бо забони тоҷикӣ ҳамин барномаро гузорам, яъне ки ман бо забони русӣ гузоштам. Гап дар бораи қонуни нав дар бораи муҳоҷират меравад ки аз моҳи сентябри соли ҷорӣ мешавад ба муҳлати 4 сол. Эксперименти мегӯянд дар Москав ва вилояти Москав, вале шояд ки баъди 1 сол ё ним сол дар тамоми Русия паҳн шавад. Ин қонун дар бораи геолокатсия мебошад, яъне ки муҳоҷирон тавассути як барнома иҷозати худро метиҳанд ки пулис онҳоро контрол кунад тавассути геолокатсия, яъне местоположениятон. Ва инчунин шуморо баъде ки агар шумо 3 рӯз дар маҳалли зистатон зиндагӣ накунед, шуморо қайд бироранд. яъне ки геолокатсия ба тарафи телефон мебинанд ки шумо дар куҷо зиндагӣ кардаед. мо хуб медонем ки қариб 70% мардуми мо дар ҷои зисташон зиндагӣ намекунанд ва сабабаш маълум аст ки соҳибхона намехоҳад ки шартнома бандад ва пули андоз спорад. хуб мебуд ки агар аввал иҷозат медоданд ки бо воситаи ҳамин барнома нафаре ки зиёда аз 3 рӯз ё 7 рӯз дар ҳамон маҳал зиндагӣ кард, биёрад ба хадамоти муҳоҷират ҳамон геолокатсияро биёд ки ман ҳаминҷа зиндагӣ мекунам, соҳибхона мара ба қайд намегирад ва ба қайдиш бигирад, бо тарзи автоматикӣ хадамоти муҳоҷират ба қайдиш бигирад. Дар ин сурат талаб кунад дурусттар мебуд, вале мутаассифона чунин нест. Бибинед, вакилони думаи давлатӣ қонуна қабул кардан, онҳоро мисли баъзе давлатҳои собиқ шӯравӣ шуданд ки нахонда ҳама қабул мекунанд, гуфти русҳо подряд қабул мекунанд. Лекин дар унҷа бояд мутахассисоне ки тавсия додагӣ буданд ё ки пешниҳод кардагӣ буданд бояд меомӯхтанд. Мутахассисони мисол соҳаи муҳоҷират онҳо бояд медонистанд ки қонуни дигаре аст ки муҳоҷиронро иҷозат медиҳад ки ҳудуди 7 рӯз дар ҷои нав худро ба қайд гиранд. яъне шумо метавонед дар дигар ҷо то 7 рӯза бидуни регистратсия, яъне регистратсия пешинатон, қайди пешинатон зиндагӣ кунед. бояд аввал ин қонун ина бекор мекарданд, яъне муддати 7 рӯзара баъд қонуни нав қабул мекарданд. Дар давлатҳои демократӣ дар ин сурат агар вақти шуморо гунаҳгор кунанд ду қонун зидди ҳам бирояд, он қонунеро ба назар мегиранд ки ба фоидаи шумо аст, ба фоидаи шахсере ки гунаҳгор мекунанд. Вале мутаассифона мо медонем ки дар Русия қонун риоя намешавад ва бибинед ҳозир дар 3 рӯз бисёриён ба ягон кас ба қайд гирифта наметавонад хачақариб. баъзеҳо 2 ҳафтара навбат меистанд. аслан шумо мувофиқи чӣ? Қонун бояд ки биёед биге ки моро ҳамин рӯз хизматрасонӣ кунед, яъне ки қонун ҳамин хеле аст ки ҳамон рӯз бояд қабул кунанд, не ки бигӯянд 2 ҳафта баъд биё талон бигӣ. гапҳо ҳамаш нодурустанд. шумо метавонед ба прокуратура муроҷиат кунед, вале мутаассифона прокуратурарам ҳозир хуб кор намекунад дар Русия. ба ин хотир бояд ин чиза ба назар мегирифтанд. бибинед ки шуморо 3 рӯз баъд қайд мегиранд, шумо дарак надоред, аввалин пулис шуморо даст бигирад ё ки тариқи он барномае ки чӣ будубоси муҳоҷиронро нигоҳ мекунад, тариқи вай метавонад ки роҳтона банданд, шумо ҳатто дарак намеёбед. вақте ватан меравед ё пулис шуморо боз дорад, шуморо ихроҷ мекунад. инчунин ин қонун аслан ба қонуни конститутсия, яъне қонуни асосии кишвари Русия мухолифат мекунад, чунки дар конститутсияи худи Русия гуфтааст ки ҳар шахс иҷозати ҷои зист ва кори худро дорад, яъне иҷозат дорад, озод аст. вале мутаассифона дар унҷа гуфта надидаст ки барои шаҳрванdoи Русия, умуман барои шаҳрванд навистагиаст, фарқ надорад шаҳрванди куҷо ҳастӣ, ба ғайр аз ҷойҳое ки мамнӯъ ҳастанд, яъне ки ҷойҳои секретни ҳастанд, ягон чизи пинҳонӣ ё ки сарҳад, назди сарҳадӣ. вале мутаассифона ҳама ин нодида гирифта шудааст ва акнун чунин мешавад ки муҳоҷирон 24 соат таҳти назорат ҳастанд. маълум нест ки нафароне ки 3 рӯз як ҷо кор мекунанд, 3 рӯз дар хонаанд, 4 рӯз кор мекунанд ё 1 ҳафта кор менанд, 2 ҳафта як ҷо кор менанд, 2 ҳафта дар хона, яъне ки вақтовӣ метод кор мекунанд, онҳо да чӣ мешавад? аслан ино бояд ки қонуни дигарам медиҳанд ки бо як патент, яъне патенти Москав дар вилояти Москав ҳам кор кунӣ, бо патенти вилояти Москав дар Москав. ира мондан ин қонуна қабул карданд. соли 2019 ин қонуна қабул кардани буданд ва вақте ки мо бо ин матн шинос шудем, мо гуфтем ки нодуруст аст, ин ғайриқонунӣ аст, умуман ҳуқуқҳои одамро вайрон мекунад. дар унҷа буданд ҳомиёи ҳуқуқ ки ҳақиқатан ба ҳар як комиссияҳои
نزد پرزیدنت یک کمیسیونی که برای حقوق انسان و دیگرها می‌درآمدند در اونجا، اونا شناس بودن و اونا حقیقتا رسوندن در اونجا کارمندان خدمات مهاجرتی را بودن که این چیزا میفهمیدن رو بعد گپ ما راضی شدن. ولی متاسفانه از وقتی که مهاجر ستیزی زیاد شده است این قانون رو قبول کردن. این قانون رو قبول کردن و ببینید که در آینده شما رو باید که با هر دعوت پلیس کسی که نباشه شما باید با پیش حاضر شوید و در صورت حاضر نتوانید شدنتون شما باید که دیالکація خود رو партои местоположениетон партои локациятон که شما در کجایید با کدوم سبب اومده نمیتونید و کی اومده میتونید این کار هم میشود. متاسفانه چون این قانون را قبول کردن از ماه سپتامبر به کار می‌درآید. 20 می 2025 دومای دولتی علاقه قبول کرد، پرزیدنت امضا میکند، رئیس جمهوری روسیه از سپتامبر به کار می‌درآید. حالی اکسپریمنتال در 4 سال گفته در مسکو و ولایت مسکو، ولی من باور دارم که یک سال حدود زیاد 2 سال به تمام روسیه پهن می‌شود. از این خاطر احتیاط باشید. به هر حال راهی گذشتهش هم هست، یعنی که بین خودمون میگیم اگر دو تلفن میخره مجبور میشه دو تلفن بخره، یک تا قطعتون برای یک تا که در قید همون برنامه اوندگی در خانه تون مونه که نشون تین که شما در خانه ای، لیکن اون بعضی وقت یگونجا برده آوردن در کار که بعد نگن که هیچ خیلی از خانه است 24 ساعت نمیباید گفته، یا که با نام یگان شهروند روسیه شناس داشته سیم کارت میگیرید با اون سیم کارت میگردید در جای در کارتون، لیکن اون که در قید گرفته برای حکومت برای دولت اون در خانه تون میمونید. بعضی وقت خیلی میگردونید طرف که ببینن که حقیقتا شما حرکت میکنید یگان جا، لیکن اگر دیگر جا اگر زیاده از 3 روز رفتنی باشه شما بهترش که اون تلفن در خانه تون مونه، اون تلفنی که در قید میگیرید. هرچند اینو 10 سیم کارت اجازه دادن مهاجرا را، اگر حاضر یک مهاجر 2 سیم کارت داشته باشه 3 تا از کجا میفهمن که اون مهاجر در کدام جا است، یعنی که 2-3 تلفن داشته باشه. این یک منبع پولکارکنی است اصلا و وزارت کارهای داخلی خیلی فایده کرد اون که این یعنی که با این راه پول کار می‌کند یا که برای که علاقه بدون سود بدون دادگاه میتونه که پلیس را اخراج کند و دلخواه مبلغ از تو میتوند پرسد، یعنی که معاون رهبریت پلیس ناحیه یا خودی رهبریت پلیس ناحیه میتوند که تو را بدون دادگاه اخراج کند. به هر حال با برادران رسانید ثبت فهمونید که احتیاط کنه از ماه سپتامبر علاقه این قانون به کار می‌درآید. این چنین فراموش نکنید که از 30 ایون علاقه برای درآمدن در روسیه شما باید که 3 روز پیش 72 ساعت پیش درخواست فرستید، یک برنامه روایدی میشود او را از کچت میکنید مثل گاسوسلوگی میشود یا شاید در درونی همین گاسوسلوگی شود. شما 72 ساعت کجا میرید با کدام سبب نام و فامیل پاسپورت همه را باید که فرستید و شما QR کد میاد و باید در سرحد نشون بدید، بدون وی شما را نمیمونن. تنها در صورت یگان خشتون کسل باشد یا که مرده باشد شما میتونید که در تا 4 ساعت پیش از گذشتن این درخواست بدید، لیکن در اون که شما را همون QR کد میتین این کفیل نیست، یعنی که روسی گفته گویم که مردم از بهتر میفهمن گارانتی نیست که شما را در سرحد گذشته میمونن، چون که بدون این از وزارت کارهای داخلی میاد شما را میتوند خدمات مخصوص FSB Роспотребнадзор نظر برای کسلیتون فسین اونجایی که زندانیان را نگاه می‌کنند اونو با چند دلخواه مقامات های دیگر میتونن که روی شما رو به روسیه بندند و این چنین سرحدبانا در سرحد خودشون قبول میکنن که شما رو بمونن به روسیه درآمدن یا نه. باقی سلامت باشید در پناه الله.